Mr. Ken Carlo Villones. Mga tulog na mga tao ay napakpak. Okay, next may I call on Mr. Ken Salusa, high school friend. Wala yun. Ito na mga bulak yang anay kaang. Pabit-bit sa iyang kaang. Alright, may I call on Mr. Ilmar Bahaw. Okay, next may I call on Mr. Neptuni Richard Gaila. Okay, next may I call on Mr. J. Paul Paho. Okay, next may I call on Mr. John Paul Lopez, elementary friend of GP. Okay, next may I call on Mr. Nev Cinco.
tatay